Em nikon biçin Karadeniz'e bejim ez Kurdum. Ez nikon biçim İstanbul'e bejim ez Kurdum. Haru Kurdên me yek ezilmiş dibe. Bu nakut bejette Kurdî lêdan dixwin. Çend oyla veli hatta hatına kuştin yani millet. Stranki Kermancı dibêje yok efendim te teröristi. Ev ne alaka teröristiye tene. Em ne teröristin. Em ulatseverin. Em devlet-i xwacî henz dikin. Em millet-i xwacî henz dikin. Me divê em jî weke insana yaşamış bin. Tiştî xweş derêxin. Me divê bilo devlet-o me jî adama bibêjin. Bilo serokê me jî derêxin. Bilo cezaeviya devê o vekin. Bilo siyasetçiyên me hemiya berdin. Me divê yani em jî rihet bibin. Em jî weke o. Türk çawa yaşamış dibin. Me jî divê em jî wisan yaşamış bibin. Ama yaşama me Kurdayê tune wisan. Çünkü serokên me girtîne. Birêz Öcalan girtiye, ji bûna çi girtin av? Bu çünkü rastiya xwar dana gotin em Kurdin hatine girtin av.